finom ambijentu, okružen boravinom, dubokim hladom i kamenim klupama. I baš na jednoj od tih klupa ja sam po prvi put uzeo gitaru. Tada ne nimalo na volju moje nastavnice koja mi je predavala klavir i harmoniku, ali na volju brojnih mojih drugova i prijatelja koji su od prvih dana dolazili tu čuti me i sa mnom zajedno podijeliti neke predvečerne trenutke. Međutim, odatle sa prvim akordima i prvim tonovima, prvim riječima koje sam ja nekako nastojao sklopiti, da izrazim ono što sam tada osjećao, što se tada budilo u meni u tim danima kada je još život bio daleko ispred mene, ali me čekao. Rodile su se prve pjesme koje sam ja kasnije nastavio uklapati u nova društva, u nove kompozicije, u nove prostore. Hoću reći, u prostore u kojima je odveo jedan studentski život. I pobjedio si tako u tim prostorima na Subotičkom festivalu. Da, u jednom prostoru u samoj Subotici, baš sa ovom kompozicijom Prođu gradom. Da. Ja sam pobjedio nezvanično. Međutim, tada se ja otisnem u pravi svijet muzike i umjetnosti, paralelno sa tim studirajući, putujući, upoznajući domovinu. Međutim, u svakom stihu, u svakoj strofi, u svakom tonu mog glasa, ja mislim da ima puno tog mog Nikšića, kojeg sigurno neću nikad zaboraviti. Ne znam gdje me život odveo od njega.